Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. د شارستانی روشلاتا ناوین ده لناوین ده همو چارەسەریان پرزگریکان پرسا جنه هەیە. ئەمێ vê carê bûyerên dîrokî dubare nekin û ji bo dema pêş wê slogana me vê carê werê be. Sêyemî şikestina cinsiya mezin li gorî mêr nebe. Heta di nava civakê de wekeviya cinsiyetê pêknê ti daxwaza wekevî û azadiyê wate û cih nabîne. Ji bo demokratîk bûyîneke mayînde û berfire dîsa azadiya jinê hêmana bingehîne. Ev sistema jin kiriye mîna mal û milkekî nek sawê jî dîsa pirzgirêka jinê ye. Demekê dihat gotin Çîna karker îro divê şûna vê gotinê nifşê jinê cih bigire. Beriya çînayetiyê divê nifşê jinê were çareserkirin ku mirov karibe netewiyet û çînayetiyê jî baş fêm û çareser bike. Eger ji ser jinê hes û îradeyên koleker ên mîna zilam, bav, evîndar, bira, dost û her wekîden rabin ve azadiyeke rastîna jinê mümkün bibe. Evîna herî baş mülkiyet bûneke herî xetere. Eger jin hemû berhemên serweriya mêr afirandine weke raman, dîn, zanist û qalibên hunerî hûr û kur dimoxila rexneyên xwe re derbas neke, wê nasnameya jinê dernekeve holê. Beriya her tiştî divê jin bibe ya xwe, îdî nebe mülk. Jina bûye mal û mülk wê nehêle mêrekî baş û bi fazîle jî çêbe. Bi jineke bi vî rengî re rabûn û rûniştin li pêşiya mêrê azad jî astenge. Jinek ev çend biçûk hatibe xistin, berova jî maneya xwe mêrekî biçûk ketiye. Tespîteke rast e ku tê gotin asta azadiya civakan asta azadiya jinê diyar dike. Wexta em ji aliyê estetîkê ve jî li mijarê binerin, em dikarin bibêjin kesê azad nebe wê estetîka wan jî nebe. Ji lewra jiyaneke estetîk nebe wê tenê di nav sînorên prîmatan de pêk were. Eger mirov weke mijareke hunerî li dabaşa jinê binere wê rastir be û girîng e. Divê mirov wê ne weke mal û milk ne jî weke karker gundiyan bibîne. Pêwîst e mirov jinê weke parçeyekê xwezayê herî hişyar û hestiyar bibîne. Lê hayl bibe hem pîroziyên wê hene bi zimanê mêrê serwer pêre nepeyve hewl bide bi zimanê jinê yê bi gelek siran barkirî wê fêm bike. Ev ji bo jiyaneke estetîk pir girîng e. Di jiyanê de pratîka herî xirab serweriya mêr a li ser jinê hatiye ferskirin û xweperestiya wî ye. Ti helwesta mîna ya mêr a li ser jina naçar hatiye hiştin bi hurmet û çarenûswarî nîne. Li gorî min civak û mêrekê xurt têgihiştî hestiyar wekevî xwaz û li azadiye serwext dikare bi pîvanên me destnîşan kirîn û erkên wan rabin û bizanibin. Civaka di koletiyê de pir çûya xwarê ew civake ku jina xwe biçûk xistiye. Civaka ji jiyanê jî fêm nake ew civake ku rast serrast bi jinê re jiyan qebûl kiriye. Dîsa jiyana herî bêheyecan, xirab, tevizî û ji maneyê dûr jiyana bi jina kolere ye. Em wexta bi rohniya van tarîfan li civaka roşlata navîn binerin, em ê hînê baştir fêm bikin ka çima jiyaneke bêmane, zalim, kirêt û bêhurmet dewam dike. Civakeke mêran a pir bi sivikî nêzî jinan dibe, wan ji estetîkê bêpar bihêle mîna mal û tiştekî bêqîmet a divê xwe jê xilas bike bibîne, eşkereye ev civakê jaştiyê bêpar û kirêt bişî. Civakeke mêran a bi vî rengî nikare jiyaneke pîroza civakî, meznahiya welat, fazîleta rastîn û têgihiştina xwezaya zindî biafirînin. Wexta nikarin biafirînin jî weke bahane tim û tim jinê şeytan nîşan dibin.
jina jêretê gotin kême û şeytane ya rastîn dereweke herî rezîl a civaka mêrên têkçûye. Eger li dijî îdeolojiya serwera mêran, exlaq, hêza civakî û ferdan şerrekî mezin neyê meşandin jiyana azad nayê destxistin, civakeke demokratîk a rastîn nayê afirandin. Ji lewra wek yeksaniyê sosyalîzm pêk nayê. Alternatîfa polîtîka gelan ne tenê demokratîk e, her wiha civaka demokratîk û azadiya cinsiyetê ye. Têkoşîna azadiyê ya jinê divê bawayekî berçav ji avakirina partiya xwe heta tevgera jinê ya gerseyî hemû rêxistinên xwe yên civakî di nav hemû avayiyên siyasî û demokratîk de xebatên xwe meşîne. Jin çendîn xwe ji destê serweriya mêr û civaka wî xilas bike û bi însiyatîfa xwe ya serbixwe tev bigere, ew çend wê bibe kesayeteke azad û bibe xwediyê nasnameyê. Sergirtineke pir zû koletiyeke herî zalimane ye. Hiç sernegertin helwesteke bi şerefe. Em ji çarşefê bigirin heta dolbendê û porneyê kiryarên bi destê mêr li ser jinê têne ferskirin, xirabiyeke ew çend rezîl e li tin netew û çînê nehatine kirin. Ji lewra destekdayîna ji bo hêrsa jinê têgîştina azadiya wê û tevgera wê nirxeke mezina hevaltî û mirovatiyê ye. Rojhilata navîn bi kulta xwedawendiyê ya herî mezin û di heman demê de bi koletiya herî kûra jinê herêmeke ji aliyê şaristaniyê ve tênas kirin. Divê sêyemî şikestina mezina cinsî bike û li gorî jinê meşekê bide dest pê kirin ku hêjayî dîroka wê be. Ketina mezin bi rabûna mezin dibe. Eger em li ser vî hîmî weke bawermendên dînê xwedawendeke nû rabin, em ê karibin xwe bigînin dayiktiya pîroz û jintiya evînê. Di civaka alternatîfa rojhilata navîn de wê aborî, çîn û sosyalîtê çawa bibe. Ez bi xwe van pirsan pir watedar nabînim. Mijarên hewce ew in ku me analîzên wan kirin. Ne ku naskirina bêkarî, bikarî û gundîtiyê şorijgertî ye. Berovacî nasnekirin şorijgertî ye. Eger mirov van çînan weke ebdên axa û patronan bifikire, wê me hînê nêzî rastiyê bike. Azadî çendîn karker û gundî diwarê aborî de nebe jî diwarê zihnî û polîtika demokratîk de pêş de bibe wê pêkwere. Mirov ji naçarî dibin karker û gundî. Eger azadî li dawî hiştina îjbariyetê ye, wê wextê tê karkertî û gundîtiyê li dawiyê bihêlî. Eger têkoşîna rastîna Çînî bi vê zihniyet û şêwazê demokratîk were meşandin, wê wextê weke yeksaniyê sosyalîzmê pêkwere û maneya xwe bibîne. Bêkartî berhemekî bêdemokratîk bûyînê ye. Civakek bizanibe demokratîk be, rê nade civakeke bêkar. Eger li cihekî bêkartî zêde be, wê wextê li wir ew çend bêdemokratîk bûyîn heye. Hebûna bêkartiyê bi giştî illet û nexweşiyeke şaristaniya Çînî ye. Kom û mirovên bizanibin li dijî wê derbikevin ticar bêkar namînin. Eger ti kar jî nedîtin, weke karekî mezin karê demokrasiyê heye. Wê wextê karê herî mezin ji her kesî kesê re heye. Bibe demokratekî demokrateke baş, bibe şervanekî şervaneke azadiyê. Tê bibînî, tê di ti temenê xwe de saetekê jî aware nebî, tê bêkar nemînî. Kom û gelên şerê demokrasiyê nedin wê her tim aware, renjber û bêkar bimînin. Eger rastî ev be, wê wextê em çendîn civakê û ferd perwerde bikin, birêxistin bikin û bixin nav têkoşîna demokrasiyê, em ê ew çend di têkoşîna li dijî bêkartî, awaretî, serxweştî û tembeltiyê de bi ser bikevin. Gelên rojhilata navîn heta ji bo demokrasiyê ranebin serpiyan, wê nikaribin xwe ji mîskîntiya sed salan tembeltî û bêkartiyê xilas bikin. Civakên bizanibin demokratîk bibin wê bizanibin li welat her cure çavkanî û dewlemendiyê li ket û çandaxa xwedî derkevin wê wextê tenê keda mirov a bixêr û berdimîne. Ez dubare destnîşan dikim.
ترالی و بیکارتی جبه دموکراتیک بوینه و جهیمبونا کولتیه. اگر تی خواستن دولت پاترون جهوله رابن اف بلاواکرین نابه. دوید تو ریخستین دموکراتیک و چالاکیان فرض بکی و بگیجی انجامه. تکوشینه که راستینا آبوری اف چند بچالاکیان دموکراتیک و گریداینه. ریندن لیستیکک آ سندیکاتیا زر آ آجانتیا پاترونه. به تاویزن ارزان تواهی تمنی خوک گندی و کارکرکی کوله رازید به. جواک و ولاتن زانی بون ببن دموکرات ده دیرو که ده مینا آتینا و دروجامه ایرو دجی سوید و انگلیستان هر تنبون جواکن دولمند و سرکتی. دیروکا روشلاتا ناوین ده همان دمیده دیروکا مرنا اکولوژیه. جبر که شهرستانیا جواکا چینی جخوازای را غریب کد، تخریباتا ماینده یا هاویردور روش به روش، مه به مه، سال به سال، 100 سال به 100 سال، 1000 سال به 1000 سال پیش کد. همو ارد و دارستان و ورگریان چوله. او دارستان و ارد بون کجبو مرواتی جهوکا سرکه یا آفدانه بون. به حیوان و نباتن لسر آخا خواه جبو شهرستانی رین بنگهیم وکرن. وقتا مروف عبدیتی لسر مروف فرس کر، بوری خواه یه بی رحم لخوازای بلند کر. قادن تفکیر و خیال جنت لجم مروفان هشیار کربو ورگراندن چولان. وقتا دارستان نمان دست آوید نباتان. وقتا نبات جی نمان حیوان و مروف جی نمان. برچی ما تیما نما. ده انجام ده اردن هری دولمند خزان بون او کرکو ببن اردن مروج سر کوش بکه. اردن که دمکه جچار آلیه جهان مروان خوالیه دگرتو دهاتن بون اردن قلاج و چولتر این مروج جبر روین. دیروکا اکولوژیه جی مینا دیروکا جنه نهاتیه نویساندن. جبو جنا آزاد چاوا حوجه دیروکا جنه بزانه به دوی جبو جواکا اکولوژیک دیروکا اکولوژیه ورزانی. جواکه که آزادی جنسیت و دموکراسی بخوازه خواه نسبیره سروقتی و چالاکی هاویردوره نابه آلترناتیفه که راستین آگلان. تفگره که آزادی جنسیت و دموکراسی بخوازه دوه هری کم لدجی تنکرنا دارستانان و ارزجونه به جنوب داران دینه و ارزجون راوستینه ناخواه تجداهی و جدنیا تحکمکارا میران نبه. تفگره اکولوژیک داواکرنا جواکا نوده که امپلان دکن یک جوان هیمانه که دست جنابه. اکولوژی تنی اکونومی نینه. ذهنیت که وگره لذهنیت خوازای پیروز و زندیه که هاتیه ونداکرن. اگر لجمع تیگیشتنه که خوازای یا بمرد پیوه و مد آفرینه نبه تیگیشتنه خوازای که مین آخارش مری و جپیروزبون دور و جیانه که جقیمت کتی پیشکش مبکه. تیگیشتنه لحاویردور تن آو و هوا قریش نینه دوی مرو به تواهی بخوازای ربه. جخوازای که پارسل به پارسل دوی وگر با آلی خوازای که یک پاره به. به ویجی مرو خودگیهین جواکا سوسیالیست و دموکراتیک. اف چند دزک هفدنه. اف ریز و حرمته جبو خلقا تکامل و برداندنه یا کمرو دافرینه. جواکا خوزا یا جواکا کومینا سرطایی خبر پیکانی ام دکارم بسایا زانست و تکنولوژی دروجامه ایرو ده هینه بزانبون بافرینن. لهمبری پرزگریکن خوینگر این روشلاتا ناویم بلکی پرزگریکن اکولوژیک وکا فانتازی خویا بکن. لیدویج بیر نیکرن. پرزگریکن بیکارتی، برچیتی و خوینگر به ایخانتا لی اکولوژی گیشت ویاسته. چه بی حکیمتی ام نکارم بحثا درمان کرنک تکوز بکن بی اکولوژی جی ام نکارم بحثا جواکه که بصحت و تندرستی بکن. جلورا جواکه آزادی جنسیت و دموکراسی دخوازه نای آوا کرن. جواکن روشلاتا ناوین تاوی گلن خو هاتن سری ریسکنینه. میلا امپاراتوری و هیزا هگمون دولت یکوین امریکای جه چاره سری دوره.
لدیجی ویجی هلوستین ویتنام که نوجی جراستی دورن. ترکیه که نویا مینا سالن 1920 جنابه. ده سری ده هزه که میزینا مینا سوویت نینه یا گرینتر جبر کو امپریالیزم وکه بری نینه رزگاری خوازیه که وکه ویتنامه رزگاری خوازیه که نتویا ترکیه مینا بری نابه. هر دما دیروکی شرط و هدفن وی انگو شر وی رخصنکری جدانه. دروجه ما ایرو ده هلوسته هری معنیدار لدیجی دولتین یکبوین امریکای و شریکن وی اوه که همو هزین آزادی خوازین جواک و گلان به برنامه که آزادی خواز و اکولوژیک دموکراتیک و تونه که رخصنه یا برفره آکاره به بجیوهر آنین بینه آماده کرن. بلکه شر هری کم خوین رج لی شر هری بزانه بون و انجامگیر ولی تکرن. اگر حوجه بکه ام دکارم به پرنسیب لحو بکن. اگر نبه دوی ام دموکراتیک بوین خواه به هزین خواه یم پاراستنه لگون باجار چیا و چولان پیک بینن. گلین خواه دموکراتیک نکن شانس وان سرکتین نینه. کنگی گل باوائه کی گشتی به کنگره تمثیل آواندکه به هر جور رخصین جواکی ین سپیل کوپراتیف و کومن خبات یم کومین بکون ناف تفگره و ببینن تد دوزا جواکی نینه تدب سر نکون. ده دما نویا روشلاتا ناوینده کنگی رابونا سرپیان آگلان لسروی هیمی بو نتنوی زختن مینا ین امپریالیزما بری پوش بکن و ده همان دمه ده کاربن جلهف کرنیم به پرنسیپ آشتیانه و دموکراتیک را پیشنگیه بکن. رابونا سرپیان آل گوری دوروکا شارستانی خواه به وی آوائی دکارم پیک بینن. اگر وره پرسین کارولا شورشگران لکوما بریا هر تشتی راستین علم جواکی یه مسینورین و دستنیشان کر دوی زانبن خواه بگینینه. بی علم جواکی شورشگرتی یانجی و گوهرینا جواکی دکاره بی های جه هبه تولی کشتن و خیانتان به. جبو ویجی ریک بتنه هیه. او جی دوی ام علم خواه جواکی جدست هزین اقتدار زانین خلاص بکن و جنو و پیک بینن. یعنی دوی ام دبستان خوین علم جواکی و اکادمیان آوا بکن. دوی ام ذهنیت خویا لسر هیم علم جواکی بکن پشتا پولیتیکای خواه. بلکه جی شحمویان گرینگتر دوی ام اخلاق جواکی سرور و فرض بکن. ده پولیتیکا اخلاقی ده یا راست اوه که مروف بباوری صبر و ایده حتی داوی را خیزکری بچه. دوی مروف جه و نگره، ایخانت نکه و جبوان همویان بخانه نبینه. اخلاق اوه که زانستا بذهنیتا مهاتی استران دوی به جیهانا مره کیلی بکیلی لحو بکه. جیان اکتمی به سر وقتی او تگیشتن به. اگر وصابه وقتا پولیتیک بوین زانست و اخلاق دست بدن هفدو بگشتی مرواتی و بطایبتی جی پارچه کی ویه جناب گلین مین هرمه ده خزمت آوان ده امه ببینن دوزک میا جواکی یا نای چاره سرکرین نینه. اخلاق ما یه وک وجدان جواک و دیروک جهر دمه زیدتر جمع مشاندنا پولیتیکای بزانین دخوازه و پر گوهرتن و گوهرین جواکی یا آرزو و هیوی تکرن جبو بجیه ور آنین فرماندکه. بکورتی لروشلات ناوین دکتنا سردما شهرستانی دموکراتیکا گلانده سه آلترناتیفین سرکه هنه. یکمین ستاتوکوی هیی یعنی نظام رونشتی وکه هیه دوام بکه. نظام خو سپارتو بو میزین سیستم 100 سالا بیسمین و هبونا خو دوام دکر گهیش داویاره. هشتو که سوسیالیزم رایل جهو دکت کریزا اکتوال هینه بلز بو و ریو کرکر لدنیای یک سری چه ببه و نها هوته داین که او روش به امپراتوریا کاوس یاد بن هگمونیا دولت یکوین امریکای ده لداوی ورشتن. سیمین پنگا و مزنا گلوبالیزم لوی دمی راسه. به شورش زانست و تکنولوژیک هلبرینا لدر و یخواسته که یا وکه گدی شلودان مزنده به لاستنگیا گرسین خزان دالقه. گلوبالیزم حتی و ناکوکی چاره سر نکه
و نکاره بگی جارمانجا خواه. نتو دولت استاتوکو پاریز وکا استنگیا بنگهین تدیتن. او آواهین استاتوکو پاریز و لسرهیم فردیت لیبراتی و دموکراتیک بونی لداوی ورن هیشتن و جنوب ورن آوا کرن. اف پیشکتن و بویر جبو گرسین گلان هم آلی خوی ارینی هم جی نینی هیه. دکاره وکه همانه که اوبژکتیف هیشارکرنا دموکراتیک و تفگر بلز بکه. جلورا هم هزا سیستما هگمونیک هم جی دبینی را هیشاربونا گلان و تفگر وان آزیده دبه هر کو بچه دکاره ستاتوکوی بکه که نکاره به دوام بکه. ستاتوکو هول ده چاره سرنکرینی بکه شوازکی شیانی. وقتا تنگاو دبه روی خو ماکیاج دکه و جبو تمنی خو دریج بکه جار جاران سری لپرووکاسیونان ده. لیف ستاتوکو ایدی هر کو دچه ایزوله دبه. مینا بره دستکا سیستمن دولتن یک بوین امریکای و روسیایشی نابینه. شلورا هرست به و مینا دجیه خود پاتیناش بکه دمه دکوژه. گنگاز نینه که ایدی دماغوژیم بره ین سخته ین چپگرتی و رازگرتی بکار بینه و بگی هیجه انجامه. و مینا بره کنترول جواک و دولت نه به فاشیزم و نجی به توتالیتاریزم دستک بینه. نتو دولت استاتوکو پاریز هر روژا بچه و دستکا گلان واندا بکه و جهوده بکوه. طبقه جورجی و به هزانوی هگمونیک را بگیجن هفدو گرسین گل این لجرجی و بلیگرین خواه ین نظام دموکراتیک و آلترناتیفا اجباری لدر و بهیلن. لروجلاتا ناوین اف بیواجو روزانه ده قومه و هر چند پرزگریکین گران دبن چارسر نکجی ممکنه وانجروش آسنگبونه در بخینه. نمازه ده سری ده مصر همو دولتین عرب، پاکستان، ترکیه و ایران دنابر استاتوکو و گوهرتنه ده شاشوماش و رادوستن. نکارن جبو پیواجویا لپیش خواه بریارکه تیکوز بدن. لی احتماله که مزنه ججور و به پروژه روشلات ناوینا مزنه دولتین یکوین امریکای و جشیر و جی به پروژه جواک اکولوژیک دموکراتیک و آزادیخوازی جنسیت یا گلان بکوین پیواجویا گوهرینه. آلترناتیفا دویمین نظام دموکراتیکا تکره. زیدتر آلیه و پراتیک لپیشه و بسینوره. او سردم در باس بو ایدی امپریالیزم مینا بره بی اراده خوتن نظامان دامزرینه. احتمال قلس و زحمت که هزانوی هگمونیک دولتین یکبوی ین امریکای جی بی اراده خوتن نظام دینه و بمشینه. تویوه که هن کومن نتوان که ده سردما نیزده نظام نتو دولت آوا کرنجی جه قابلیتا چارسری دورن برو واجی ده هندر و درفه ده بخواه بونه چافکانیا پرزگریکان. ده دما میزینا نالبرا سیستمان ده هلوستین تام این سر بخواه هر کده چه زحمت دبن. سردم حوجه هفدو دکه. اف حوجه بون یکالینینه برانبره. سیمین پنگاو مزن آ گلوبالیزم جی و پیواجوی بلزدکه. دما ناونتوی شونا خواه جه سرمایه ناو شرکتان را دهیله. جالی دن و چاندین هرمی پر گشت بن. هرمتی دبه نرخوا هری مزن. ام دکارن دمه دبن وان هیمانان ده وکه سردما هرمتی و گلوبالتی بناو بکن. لگوری و راستیه سیستما سیاسی جی و نه دموکراسیم بره یم برجوا ین نتوی و فاشیزم نجی سوسیالیزم رال آن نتوان و توتالیتاریزم رزگاری نتوی به. گنگاز هر دو نظام دزک هفته به دموکراسیین تیکل این باش بکورن. اتفاق دموکراتیک این کومن جواکی ینداز هرمی و نتوی ده و بمن ریبازک لجه. دشونا ریوبرین دولت و پارتیین بری ین چپگر و رازگرده و پر پارتی و ریوبرین دموکراتیک این به تاثیر جی بگرن. بوی آوائی کومک قابلیت و تمثیل زیادتر دکاره جنیز و به سیستم گلوبال تکیلیه دنیا پرتر هند به و برهم زیاده تمجین. اف بیواجوی لگلمپریا جهانی دا قومه جبو روشلاتا ناوین زیادتر احتماله که جبر که حوجه استاتوکو اینکوین لداوی ورن هشتن اف آلترناتیف اکتوال دبه. پروژه روشلاتا ناوینا مزنجی جوه پیدویا گرینگه.
جبر کو گلین روشلاتا ناوین دوی تیگیشتین دنینن کو کاربن دموکراسیا خو پیشته بن بره قسم بکن و جبر اراده وان آپارچه بوی و روشوان آنو هشیار بونه زحمت دکه کو کاربن آلترناتیفه که دموکراتیک خورد بکن. جلورا جبو پاشه روژ اوتوپیا دهیلن. تاوی ویه که دوی جبو لحفکرنه که به پرنسیب دموکراسیا خویا نافخوایی باش و بقابلیت وکا وظیفه که درنگ نای قستن و دست جناب پیش بخینن. تایبتین آفرینر و آزاد این نقبا کاوس گرینگیا سردما بورین زده دکه و کیسه ده گلان به دموکراسیین تکل کاربن بگیشن رولا سرکه. آلترناتیف آمیا سیمیشی زیادتر جبو پاشروشه وکه اوتوپیایی که گلان جواکا دموکراتیک و اکولوژیکه پیشتر جیه دیده اخلاق و آزادی جنسیت لناون دولت نینه. جبر که آلیه و اوتوپیای گرانه نه و معنی و دروژامه ایرو ده تجار پیک نه. برو واجی جبو بجیهانینا و دوزه دوی هر دم و لهر دوری و کوازیفه که روژانه گاو بدلنزمی بین آویتن. دبه کلگوری دم و جیه اف خبات کمتر و زیادتر ببه. اگر گل و کومن جور بجور ان آزاد دموکراسی خویا نافخویی پیشته ببن، آزادی جنسیت یا جواک پیک بینن برسوا پیدوین جواک اکولوژیک بدن و هین جیان ببن هر روژا درباس ببه و منزی و جواک و دموکراسی بکن. کومن گل ان هین بونه خو بس بیرن دولت و ریوه ببن و تجارن نکیشن آزادی و کویال بندینه. خواستنا سوسیالیزم و دموکراسی از دولت در راستیه ده انکار دموکراسی و سوسیالیزمیه. ده دیرو که ده بسدان جاری او ریباز هاتیه جرباندن و هر تم ده داویه ده هزین تحکم کر و استثمار کر خورد کرنه. لگوری دموکراسی بسر دولت ونینه دوی کومنگل پاراستنا خواه بخواه بکن. ملیسین پاراستنا گل دوی لهر جیه حوجه که د سری د دموکراسیا گل دوی بزانبن همون نرخنوی جزوردستان دست سرکران و دزکان بپارزن. مروف دکاره آبوریه که با آوه کی کومین، کوپراتیف و کومن دن انخابات ین ری نادن متابوین زرار نادن تندرستیا گل و حاویردور پیشته به. بیکارتی کشالی نظام کتبخار و تیافراندن ده جواک اکولوژیک و دموکراتیک آگل ده نابه پرسکریک. دوی جواک ده لشون حقوق اخلاق رولا سردست لیزه. به پرورده که آفرینر داخواز جبو جیان لپیشه. دناف خود شر ناسناکه. تکیلیم به دوستایی حوال و هوگرتی سردستن. او جواکا بوکوی و یکسانی بارکری ریا هری راست دبه سوسیالیزمی. اگر نظام اتنیک آنیزی و کوی و جواکا کومینا گلن روشلات آناوین دمک درجیم به درفتن زانست و تکنولوژیا ایرو را بگیشن هفده، جیانا به جواکا اکولوژیکا آزادی جنسیت دخوازه و خودی دموکراسی که پیشکتی و ببن نرخه که هری به شرف و واتدار به. بلی و پارازنامه Öcalan ya buna ve parasına geleki godari kır hatta beşekedin denbaş.